Сәлеметсіздер ме? Добро пожаловать на уроки казахского языка. Тема сегодняшнего урока – киімдер, одежда. Грамматическая тема сегодняшнего урока – сын есім, имя прилагательное. Познакомимся с новыми словами. Жаңа сөздер. Қысқы, жазғы, күзгі, ұнайды, қымбат, арзан, ұзын, қысқа, сәнді, жеңіл, өлшем, жылы, кию, барқыт, жарасады, жараспайды, сапалы, сапасыз, классикалық үлгі, спорттық үлгі. Имена прилагательные, сын есім, отвечают на вопросы қандай, қай, какой, который. Прилагательные, которые выражают цвет: сары, жасыл, көк, қызыл, көгілдір, қызғылт, күлгін, қоңыр, қызғылт сары, сұр, қара, ақ, күрең қоңыр, ашық сары. Прилагательные не изменяются ни по родам, ни по числам, ни по падежам. Например, рассмотрим словосочетание «қызыл жейде» – красная рубашка. Менің қызыл жейдем – моя красная рубашка. Сенің қызыл жейдең – твоя красная рубашка. Сіздің қызыл жейдеңіз – уважительная форма – ваша красная рубашка. Оның қызыл жейдесі – его красная рубашка. Имена прилагательные всегда стоят перед определяемым словом. Например, ақ көйлек – белое платье, жақсы тон – хорошая шуба, әдемі етік – красивые сапоги. По значению они делятся на качественные и относительные. Качественные прилагательные, обозначающие постоянные признаки и качество, вид, цвет, свойства, объем и вкус. Например, қара, қызыл, әдемі, жақсы, қысқа, көкпеңбек и так далее. Относительные производные имя прилагательные образованы от других частей речи. Например, жазғы, летний. Корень слова жаз – лето. Жазғы – летний. Жеңсіз, күздік, қысқы. Относительные прилагательные образуются с помощью суффиксов г, г, қ, к. Например, қысқы – зимний, жазғы – летний, кешкі – вечерний, көктемгі – весенний, күзгі – осенний, а также суффиксы дық, дік, тық, тік, лық, лік. Например, қыстық – зимний, жаздық – летний, классикалық – классический, спорттық – спортивный, а также образуются с помощью суффиксов д, д, т, т, л, л, сыз, сіз. Например, сапалы – качественный, сапасыз – некачественный. А теперь разберем употребление слова түс и түсті. Түс – это цвет. Например, ақ түс – белый цвет. Түсті – это цветной, похожий по цвету. Например, қызыл түсті – красного цвета. Сәбіз түсті – морковного цвета.